тамошобинони азиз, имрӯз низ як қиссаи дигарро бароятон нақл мекунам ва ин қисса дар бораи рухшона. ва воқеан пеш аз он ки ман оғоз кунам ҳикояро, боз ҳам гуфта гузаштанӣ будам дар бораи зиндагии оилавӣ, дар бораи зану мард. чун имрӯз дар ҳаёти мо гоҳе зане бо мехӯрад ки эътироз мекунад ба шавҳари худаш ва эътироз мекунад ба он гуфтаҳояш ва бисёр забондарозӣ мекунад ва зиндагии оилавии худро ба ҳамин хотир шояд ҳатто вайрон ҳам кунад. аммо қиссаҳои баръакс ҳам мешавад. на ҳама мардҳои оқилу доно ҳастанд ва на ҳама мардҳо метавонанд ба тариқи гӯё чуноне ки мо мегӯем дипломатӣ бо ҳамсаронашон суҳбат кунанду ва оилаҳои худашонро мустаҳкам нигаҳ доранд. аммо аксарият онҳое ки масалан аз ислом бехабар ҳастанд, онҳо дағал мешаванд, дашном ва ҳақоратҳои зиёд кардаву ва ҳатто латукӯб карда оилаҳои худашонро вайрон мекунанд. ҳикояи рухшона. дар як деҳаи оддӣ зани ҷавоне бо номи рухшона зиндагӣ мекард ва ӯ як фарзанд дошт. ва сарнавишти зиндагиаш аз аввал осон набуд. бо сабабҳои гуногуни оилавӣ аз он шавҳараш бо як фарзанд ҷудо мешавад. хонаводааш ба ӯ мегӯянд: боз шавҳар кун ки зану кӯдак танҳо дар хона мондан намешавад. рухшона бошад метарсид, шояд боз зиндагиам вайрон шавад, чунин андеша мекард. вале зери фишори падар ва анъанаҳои нонавиштаи ана ҳамон деҳа ё ин ки фарҳанги худашон ноилоҷ розӣ мешавад. хостгоре меояд ки аз ӯ 10-12 сол калонтар якчанд маротиба меояд, хостгорӣ мекунад ва ахиран рухшона розӣ мешавад ва ба шавҳар мебарояд. ваъдаҳои зиёди он мард ки ман фарзанди туро чун падар ба воя мерасонам ва ҳамчунин шумо дигар ранҷ ва азият намекашед, бо ин гуна ваъдаҳо рухшона низ розӣ мешавад. шавҳари нав дар русия кор мекунад ва соли он тақрибан 1 маротиба 2 маротиба баъзан ба ватан бармегардад ва 1 моҳ 2 моҳ дар он ҷо мемонд. дар ин миён рухшона боз 2 фарзанддор шуд. аввал 1 духтар ва баъдан писар. зиндагӣ гӯё пеш мерафт, аммо ҳар боре ки шавҳар меомад, бо ҳар баҳонаҳои хурд, масалан чаро хӯрок тайёр нест гуфта, ҷангу ҷидол мекард ва ҳатто латукӯб мекард. ҳол он ки дар бораи ҳақорат ва ё дашном сухан намекунем, аммо рухшона тоқат мекард. зан ноилоҷ бо умеди он ки фарзандонаш бепадар намонанд, дигар сабр мекард. ниҳоят вақте фарзанди сеюм писарчаш ба таваллуд шуд, сарнавишти рухшона боз сахттар гардид. як рӯз шавҳараш чунон мезанад ки аз ҳуш меравад ва меафтад. ва ин заданҳо дар муддати масалан тез задан не, балки оҳиста оҳиста бо таҳқиру дашному ва баъдан латукӯб кардаву ҳамсарашро дар назди фарзандонаш зада беҳуш мекунад. ҳамсояҳо медаванд, мирисаҳо даъват мекунанд ва шавҳар бошад мегӯяд ки ҳамсарам яъне занам худашро задааст.
ولی چون میلیسه ها هم آنجا بودند، دختران اثبات میکنند که لاتوکوپ از دست شوهرش بوده است. شوهر رو به حبس پیشکی میگیرند. اما گمان کردند که رخشان اکنون نجات یافت، ولی با زوری و تولای زیاد عریضه شکایتی را پس میگیرند، چون شوهرش میگوید که التماس ما نمیخواهم که خانه ویران باشیم، عائله‌مان ویران نشود و با فرزندان بیوه نمونی، عریضه را بگیر. بعدی که عریضه را گرفتند، شوهر در حال چیپته میخرد و باز مثل پیشتر به روسیه برمیگردد و از روسیه ایستاده با تحقیر و دشنام و گفته های ناسزا به نسبت همسرش طلاقش را می دهد و این قصه تلخ را خود من شنیدم و در حقیقت بعضی سخنان چنان وزنین بودند که به زبان آوردن هم مشکل است، چون برای من نیز ثبتش را روان کردن، ثبت صداییش را که چگونه دشنام میکند و این در دایره اسلام نیست. و در حقیقت من باور نمی کردم که زبان تاجیکی ما چنین سخنهای قبیح و دشنام و حقارت داشته باشد. کس شرم می دارد از شنیدن آن. خلاصه این قصه برای ما پند است. الله تعالی فرموده است با زنان با نیکی زندگی کنید. سوره نساء آیت 19. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز گفتند بهترین شما کسی است که به اهل خانواده‌اش بهترین است. زن مادر است، پایه خاندان است. اگر مادر را دشنام و یا تحقیر دشنام آمیز و حقارت کنیم، آینده فرزندان را البته ویران میکنیم. اگر زن را احترام کنیم، الله تعالی خاندانی ما را برکت میدهد. پند از این گفته های ما این است که مرد نیز هر خل می شده است مثل زن. بعضی زنها به واسطه زبان درازی و گپ نادرایی و گپ گردانی عائله های خودشان را ویران می کنند و بعضی مرد باشد چنانه که گفتم چند نمود می شود، با سخنهای نیک و پند آموزانه زن را نصیحت می کند، بدون زوراوری، بدون لطوکوب، به مثلا تحقیرهای دشنامی. اما یک نمودی زن این همه را قبول کرده نمی تواند، یعنی با سخنهای نیک و پندآمیز حتی اگر شوهرش نصیحت کند هم قبول کرده نمی تواند، چون بعضی محیط برایشان تاثیر می گذارد. اما بیچاره بعضی زنها به مثل رخشانه هستند که از شوهرش باری هم نشده است که سخنی نیک شنیده باشد، تنها تحقیر و دشنام و لطوکوب، و باز هم صبر میکرد اگر این شوهر برایش طلاق نگوید. الله تعالی خاندان هر یکی ما را نگهبان باشد و عائله های ما را استوار بگرداند. الله نگهبانتان باشد.